onaj core memory da pamtimo da nam to bude lijepo. To je to. Pa, dobar dan i dobrodošli. Znamo da ste nas dugo čekali, ali ko čeka taj i dočeka. Tako kažu. Kad se najmanje nadaš I u depresiju padaš. tada dočekaš nešto što se zove date sa istinom. Ona je Marijeta, ja sam Paula. Vrijeme je da krenemo sa našim podcastom. Zaslužili smo ga. Ali vi već nas znate, tako da ovo je samo upgradeanje. Upgradeanje, samo upgradeanje, ljudi dragi. Dok vi lijepo odmarate na toj plaži, nekoj lijepoj, blago vama, ili u nekom lijepom mjestu i dalje blago vama, nas dvije snimamo. Koristan sadržaj. Tako je, apsolutno koristan sadržaj. Sadržaj koji je jako iskren, bez ikakvih filtera, bez nekakvih skrivenih podtekstova, znate, između redova i tako dalje. To ne. Znači, sve jako otvoreno i jako... Sve ono što ste navikli od nas. Tako je. Nego, Marijetica, koja nam je današnja tema? O čemu ćemo danas brbljati? Pa danas je jedna zanimljiva tema. Kada bi trebali tražiti partnera ili ti ga kako provoditi vrijeme samaštva? Jako duboka tema. Ja bih za početak rekla da trebamo normalizirati da u nama postoji ona čežnja. Da želimo imati nekoga. Da želimo pripadati nekome. Da želimo provoditi vrijeme s nekim ko nisu samo naši prijatelji. To je apsolutno normalno. Mislim da nas je Bog stvorio da ne budemo sami, jel? Da trebamo naći neku svoju osobu. Često znamo čut, pogotovo, recimo ja to često čujem, od svojih prijateljica koje su u dugim vezama ili su već u brakovima ili su zaručene. Paula, kad se najmanje nadaš, tad. Ili Paula, kad prestaneš tražiti, nemoj gledat. Znači, evo, ne gledam, prijatelju, ne gledam. Kako da nađem ako ne gledam? Ili još bolje, pa izađi van pa nađi. A problem je, problem je što mi kad gledamo, smo nekad u stanjima da gledamo krivo. Znaš, možda ne radimo na sebi dovoljno. Isto to je, možda zvuči floskula radi na sebi, ali zaista je radi na sebi. Ja kad pogledam, znači ja zahvaljujem dan danas Bogu što nisam u vezi koje sam htjela biti. Jer tad nisam radila na sebi i nisam... Što je smiješno? Ništa. Zapravo povezujem to što pričaš iz naših kava, dobro? Da, zahvaljujem Bogu jer ja nisam ista osoba od prije 10 godina. Promijenila sam se ja, promijenila sam neke svoje životne navike, hobije, vrijednosti, prioritete. Sve sam promijenila radeći na sebi. Dakle, uz psihoterapiju i molitvu i Boga, znači ja sam se mijenjala, odnosno on me mijenjao. I onda kada ideš nezreo tražiti nekoga, onda i dobiješ takvu osobu. Dobiješ točno ono što si traži. I onda ulazimo u takve veze i pitamo se zašto mi je ovo napravio. Slažem se. Zato što smo ga izabrali. Apsolutno, slažem se s tim. Mislim, nekad postoji stvarno doba kad nije vrijeme jer se u tom periodu moraš posvetiti sebi. Postoje stanja gdje jednostavno nisi dobar za tu osobu. Možda je ta osoba zaista dobra i divna i krasna, ali ti nisi dobar za tu osobu. Kao što u nekim momentima ta osoba nije dobra za tebe. I onda na kraju završite povrijeđeni. Ja se sjećam jedne svoje veze gdje ja sam očekivala od tog dečka da bude nešto što on nije mogao biti. Meni je dan danas žao jer sam ja na njega stavila takav presing koji on nije mogao ispuniti. Jer ni ja nisam znala što ja želim. Da. A jako dobra osoba, dobar muškarac, ali ja sam jednostavno forsirala nešto što nije trebalo. Što bi ti rekla, recimo, kad kažu sad je vrijeme? Šta to znači? Sa psihološkog aspekta, sa duhovnog aspekta, šta znači? Evo, sad je vrijeme, ja sam se sad probudila i zaključila, sad ću ja. Ja se sjećam, bila sam na misiji u Sigetu. Tamo dolazim najviše zbog tebe. Da. Ne, prvo zbog Isusa, pa zbog tebe. Tako je. Prioriteti. Jasno. I bilo je čitanje Izaije. I u Izaiji je bilo rečenica ti nisi ostavljena, ti nisi zaboravljena, od sada će se zvati tvoja zemlja udana.
I mene je to u tom trenutku iscijelilo. Znači ta jedna rečenica. Nekad nas iscijele duhovne obnove, nekad krunice, nekad molitva kod nekoga, nekad jednostavno biblijski citat. Mene je to u tom trenutku iscijelilo. Jer ja sam do tada imala u svojoj glavi, em si ostavljena, em si zamijenjena, onda se to ona još stavi prijašnje grijehe i rane u pamet, pa si ponavljam, ti si ovakva, ti si onakva, ne zaslužuješ. A zaboravljamo da sam izbavljena iz tame grijeha i da sam otkupljena i da sam slobodna. I više vjerujem u trenutku kada mi đavao o to govori, nego li u ovo što udetanje sa istinom. To. I onda sam jednom proučavala sa Sandrom Bibliju i naišla sam isto na citat gdje kaže da nerotkinja će imati više djece nego rotkinja. Ja sam u tom trenutku rekla, Bože, ako ti želiš da ja budem sama, da budem nerotkinja, evo ja sam sasvim ok s tim. Ali ja to nisam mogla reći možda prije. Ja mogu to reći u ovoj zreloj fazi gdje sam otkrila sve svoje talente, gdje uživam. Ja uživam u svom tijelu jer s njime slavim Boga, trčim, hranim se onako kako ja želim. Znači poletnija sam. Uživam i u svojoj psihi jer slušam određenu vrstu glazbe, ne slušam više nešto što sam davno slušala. Čitam sasvim drugačiju literaturu koja me mijenja, oblikuje, poučava nečemu. Imam drugačije društvo, imam društvo s kojim razgovaram o duhovnim stvarima, o psihološkim stvarima. Ja znam da ja i ti prođemo sve teme. Da. Sve teme to bude baš kao psihoterapija, jel? I u takvom stanju ja mogu biti mirna. I onda iz tog stanja ja mogu reći moraš biti potpuno mirna. Ali zaista je. Znači ja sam se toliko umirila. Dakle, ja nisam više mislila i još ja sam doživjela iscijeljenje ove svoje veze koja mi je najviše pogodila, koja je bila prije 10 godina, nedavno u snu. Wow. Znači, ja sam u snu vidjela, ja sam dugo molila. Ja sam dugo molila Boga, daj da oprostim do kraja. Daj da oprostim korak i da on meni oprosti do kraja, gdje god da se nalazio. I u snu se pojavio taj moj bivši dečko, pogledali smo se i u očima smo ti rekli opraštam ti, vrijeme je da idemo. Ja sam samo otišla. Ali šta se dogodilo? Ja sam vidjela da je on otišao miran, ali ja sam i dalje otišla nemirna. Ja sam se probudila i pokušavala objasniti sebi zašto sam ja i dalje nemirna. Zato što sam ja uživala zapravo noseći tu svoju patnju kad bi rekla ja sam povrijeđena, on me povrijedio, patila sam godinama, pa ne znam, na tome izgrađivala svoju životnu priču. Jer to više nije moje. Jer je Bog sada to iscijelio, nema više, ne vraćaš se na staro. Jer sam nanovo rođena, dakle postala sam novi stvar. I u tom trenutku ja sam dobila iscijeljenje kroz Božju riječ, dobila sam iscijeljenje na psihoterapiji, dobila sam iscijeljenje u snu jer ja dugo nisam sanjala ništa, onda sam molila Boga da mi daje, znači i vizije, snove, iscijeljenja kroz san. I onda sam počela to da bi Bog slušao ono što mi govorimo. Da. I u tom miru je došao moj dečko. Ovo je tako romantično. Slatko. Dobro, mislim. Cheers. Da, vidiš, zapravo nije nikad to kalendarski. Nije, sad ja imam toliko godina, sad je vrijeme da ja krenem tražiti partnera ili sad je, ne znam, imam sad posao, sad imam ovo, sve sam sredio, sad je vrijeme da ja sebi nađem partnera. Nije nikad tako. Slušajući tvoju priču, slušajući tuđe priče, na kraju krajeva neke moje bivše veze, odnosi, pokušaj, situationships i tako dalje. Znači uvijek je to bilo ne bih rekla da je krivo doba. Mislim da svako kog jesmo upoznali i bili s njima, bila veza, situationship, neki pokušaj, ja mislim da sve nas je to nekako izgradilo. Morao si probat. Mislim, ne moraš ti ništa. Ali mislim da je bilo dobro samim tim što možeš razlučiti što želiš, što ne želiš. Kad ti neko pokaže neko ponašanje za koje si mislio to će mene oboriti s nogu, na kraju te čini to ponašanje nesigurnim. Da, zapravo je pitanje onoga jesam li ja sad izliječila sve svoje rane i nekakve boli. Čak ne mora ni biti jesam li sve izliječila. Ne moraš biti potpuno izliječen. Ali pitanje je tu želim li ja da meni netko njih iscijeli, netko drugi.
Znači, da li ja u partneru tražim nekakvog svog spasitelja koji će mene spasiti, izbaviti, ne znam, ono, princ na bijelom konju. Ili sam ja ok s tim što ja sada nosim i ja se trudim to iscijeliti zajedno sa Isusom, zajedno sa psihoterapijom ili bilo čim. Dobro, da. Pazimo što radimo. Ili želim da mi to muškarac iscijeli. Ili žena da mi to iscijeli. Mislim da ulazak u bilo koji odnos može samo pojačati naše nesigurnosti, pojačati naše strahove i pojačati naše nekakve borbe, rane, boli i sve to skupa. Naravno, postoje i odnosi gdje sve naše neke nesigurnosti, koliko god ih mi iscjeljivali, recimo, ne znam, ja imam strah od ostavljenosti. Znači, to je jedan od we have a long list. Ja kad god bi s nekim bila ili probala, uvijek bi mi bilo samo da me ne napusti. I onda tu ide onaj apsolutno krivi dio. Postoje ljudi koji, recimo ja gledam u prijateljstvu, ja nemam recimo s tobom, sa svojom prijateljicom Petrom, Lucijom, Martom, sa svim svojim prijateljima s kojima sam sada okružena, ja nemam osjećaj da će one mene, odnosno da ćete vi mene napustiti. Jer pružate znači dovoljno smo duboko razvili odnos da ima onaj osjećaj sigurnosti. Sad, da li će to biti s partnerom, trebalo bi biti. Moje mišljenje je da partner jedan drugome trebaju pružati sigurnost. Znači, ako se ti ne osjećaš sigurno sa svojim partnerom, something's wrong. Nešto je krivo. Ali mislim da ide u tom nekom pitanju, zapravo neće tebi nitko iscijeliti tvoje rane osim Isusa i psihoterapije koja je apsolutno potrebna. Sad kad ste spomenula prijateljice, mislim da je što možemo raditi u samaštvu, a to je da napravimo sebi krug zdravih odnosa, odnosno prijatelja s kojima ćemo imati zdrave odnose. Jer jednom kad dođe do nekih stresnih situacija u vezi, mi uvijek dolazimo tim prijateljima i pričamo o tim stresnim situacijama. Da, to je. Jest da puno puta se mi zeznemo, znaš, pa onda kreneš dijeliti stvari koje... ja sam apsolutno za dijeljenje svega. Mislim, ja fakat s tom dijelim sve. Ali neke stvari, kad je pitanje partnera, neke stvari bi možda trebale ostati između tebe i tvog partnera. Jer možeš ti meni pričati, ja ću imati jedno mišljenje, ili možda dijelim tvoje mišljenje, ili ću te još više napumpati da budeš nervozna. Da, bezobraznik jedan. I slično. Ali gledaš opet u tom smislu da je zaista bitno da se okružiš s ljudima koji tebe ispunjavaju, koji te razumiju, koje ti razumiješ, s kojima voliš provoditi vrijeme. Na kraju krajeva mislim da bi bilo dobro prije nego što zapravo nalazimo tog partnera, prije nego što smo potpuno otvoreni s tim, da trebamo uživati u vremenu provedeno sa samima sobom. Znači, meni super sa samom sobom. To je okej. Ja sam imala period gdje meni sa samom sobom bilo pakao. Znači, iskočila bi iz svoje kože, objesila bi se ovako na štrik i prošetala. Znači, pusti me da se odmorim. Od mene same. Sada sam u stanju gdje mi je meni je super sa samom sobom. Ja stvarno volim svoje vrijeme. Rasporedim ga kako hoću, gdje hoću, koliko mogu, jel? Nemam ono što se kaže sad, ja sad moram vidjeti, jel tu, što je, jako je tanka granica i opasno je. Jer meni je super, ja imam svoj ritam, ja imam svoj život, ja imam svoje želje i sve i svašta. I sad ono što se meni javlja drugo, sad ak neko dođe, ko meni to razbuca, pa zadavit ću ga. Ako dozvoliš ulazak krivom, razbucat će. Da. Ali evo, sad sam se sjetila dok si pričala, što još možemo raditi dok smo u tom samaštvu. Ja kad sam doživjela na tom području iscjeljenja, ja sam znala, sada je mir. Ja sam zaista osjećala mir i to ćete vidjeti po ljudima koji će vam govoriti. Ti si u nekom novoj fazi. Baš mirnije govoriš, staloženija si i to. Znači, vi ste ušli u taj mir. Mir se postiže tako što razrađujete taj dublji odnos sa svojim Bogom. Znači što ulazite dublje u molitvu, što čitate, što proučavate i što vam više nije toliko bitno tko ste vi i što vi morate dobiti, nego tko je Bog. Jer kada mi uđemo u to proučavanje ko je Bog, onda mi
počnemo vjerovati u sve ono što nam Bog obećaje. Da. I ja više ne nabrajam te neke molitve, mora biti ovakav, mora biti onakav. Jesam, imala sam. You had a list. I had a short list. Nije baš bilo to ono... Znači, meni je bilo... Čekaj, što sam rekla neki dan svom dečku? Da, bilo mi je kao... Date sa istinom. Da, bilo mi je... da se normalno oblači u smislu da ima samo najobičniju majicu i najobičnije traperice bez ikakvih markiranih natpisa. To mi je bilo bitno. I drugo, da nisu preuske traperice. I drugo, pozdrav našem prijatelju. Proširile su se, ne skiramo se dalje. I drugo, da je handy, znači da zna ono sa rukama. Znači, handy. Da, handy, da zna zašarafit sjelice. I bome sam dobila to, jel? Nisam išla, ja uopće nisam sebi sastavljala listu, niti je on, ja sam pitala, znači nijedan od nas nije imao neku listu. Kada bih se molila, znači ja vam nisam išla, ja vam nisam džiro devetnica i svega toga, znači ja nisam nabrajala devetnice da bi došao Svetog Josipa ili nešto tako. Ko to radi, samo naprijed, ako mu je zaštitnik Sveti Josip, sve to. Nekako ja se nisam približila tom Svetom Josipu, ali ja znam da smo prijateljica i ja prije 2 godine ušle u Danielov post. I oboje smo imale nakanu za supruga, iako smo dobili razrješenje nekih sasvim drugih potreba koje smo u tom trenutku trebale. I ja i ona smo obje u isto vrijeme sada našle dečke. Znači, obje. I obavile smo jednu hodočašću u Mariju Bistricu. To smo isto napravile. I ono što sam ja napravila, dakle znaš da smo razgovarali, ćemo na stranice za dejtanje, aplikacije za dejtanje i to. Ja nisam htjela na ove naše hrvatske. Ja sam otišla na Catholic Match. Da, Catholic Match. I tebi sam savjetovala, da. Otišla sam samo iz razloga, taštinskog razloga, da si dignem ego. Malo znači, da vidiš. 5 godina nisam bila u vezi, jednostavno, mislim, je li ko reagira na mene ili ne reagira? Šta je ovo, Bože, nisam časna sestra. I onda sam otišla na Catholic Match, tu sam se par dana, nešto tjedan dana dopisivala sa par dečkiju i onda mi to više nije bilo zanimljivo, jer oni su ovako posvuda po svijetu. Malo sam se digla ego, zatvorila to i dalje išla po svome. Da. Ali eto, možete to, dakle, odlazite na te spojeve na slijepo. Ako vas poziva nešto unutra da odete na stranicu za dejtanje, odite na tamo, na te aplikacije. Stvarno, mi znamo puno slučajeva cura koje su se udale. Da, ja imam 2 prijateljice. Znači, jednoj sam vjenčana kuma, druga mi je bliska prijateljica, odrasle smo skupa. Jedna i druga su našle sebi muža preko Tindera. Upoznali su se na Tinderu. Što je meni super fascinantno. Ja sam imala jedno kratko vrijeme, prije isto smo imali neku emisiju, pa ti si bila na pokušala si otvoriti Katsus ili nešto. Da. Ja sam otvorila Tinder. Meni to nije sjelo. Ja sam više old school tip. Uleti mi. Daj da se na neki, ja to kažem, organski način upoznamo. Koliko god se to može. Recimo, ja sad u svom dobu samaštva, recimo, meni je 2 godine zadnje nije uopće problem biti sama. Prije te 2 godine sam si uvijek mislila kao, ajde, ulaziš u nekakve spojeve, vamo tamo, izlaziš s nekim, dopustiš nekom da ti priđe i tako dalje, ali ništa nije klikalo. I sad zadnje 2 godine gdje sam sama, ok, možeš s nekim izaći na date, družiš se, s nekim se više zbližiš, s nekim manje, nebitno. Znači, nije mi teško bilo biti sama. Zašto? Imala sam svojih briga i to sve skupa. Ali sad kad gledam ovaj dio samoće koji je meni super, znaš, odeš u teretanu, tamo je super ekipa, pa se nasmiješ, pa glumiš budalu, naravno, svaki put, jer why not? Znači, odeš u teretanu, odem s prijateljicom. Znači, počela sam, ja ne pijem alkohol. Meni nikad to nije bilo fino. I onda sam sad ušla u fazu gdje sam počela istraživati koje alkoholno piće meni odgovara. Sve mi ima okus po Sumamedu i Domestosu, osim jednog. Mojito. Otkrila sam si piće, samo da znaš. Koje je naravno skupo, ali nema veze. Jednom mjesečno si mogu dozvoliti. Da.
Ne, ali odeš s prijateljicama. Super je dok imaš s kim otići. Neću, naravno, većina mojih prijatelja, znači imam još možda 1 ili 2 single prijateljice. Što naravno da ti stvara neki pressing. Kao, ajme, šta ću sad? Gledam na onaj način, znaš, prije si se mogu dogovoriti, ajde idemo negdje na izlet, idemo na par dana na more. Toga sad nema. I to je onaj dio koji je malo te plaši, malo te radi stres, jer kao s kim ćeš se ti sad družiti. Meni je super, ja poslije posla nazovem svoju prijateljicu i kažem, jel mi kumče budno ili nije, ja bi došla. Pa opet možeš i tu iskorištavati na taj način vrijeme. Meni psihoterapija super dođe. Čitanje, ja puno volim čitati knjige. To što kažeš, rad na sebi, upoznavanje Boga. Ali baš to, tko je Bog? Kakav je Bog? Što on meni govori kroz cijelo ovo vrijeme? Kad sam solo. Šta on hoće sa mnom izgraditi? Seriously. What? Znači, we are done! Šalim se. Ne. Ima perioda kad mi je ok. Ima perioda, naravno, kad ti dođe onaj... Ne želim propustiti, znači, iskreno ću najiskrenije reći, ima perioda kad sam stvarno, padnem u onaj očaj, dobro, hoće li više? I onda mi se, znači, kad, tko, ili ne, najgore onak, ti se nekom sviđaš, a tebi se baš nije sjelo. I sad, znači, kad ti se počne postavljati pitanje, možda ja nisam dovoljno otvorena. Šta je to taj kojeg mi Bog šalje? Znači, uđeš u takve nekakve nebuloze, mislim, ne znam jesi ti imala s tim iskustva, ja imam. Znači, baš gdje si postavljam pitanje, dobro, sam ružna. Ok, možda. Debela, well, a little bit. Znači, postoje stvari gdje se, ali stvarno, pitaš se, zato što da li te itko vidi? To je ono što si ti rekla, odeš na Catholic match malo iz taštine da ti digne ego, da vidiš somebody see me? Znači, možeš me vidjeti ili me neš vidjeti? Hvala Bogu, ima nas za vidjeti. Ali, hoću reći u onom smislu, postoji taj dio koji je ružan, koji, svi odu negdje, svi su negdje, ti ostaneš sam. Recimo, odeš na svadbu na kojoj je cijela tvoja ekipa i ti si taj koji ostane sam sjediti za stolom jer su oni digli plesat, a ti nemaš partnera za plesat. To je onaj ružan dio samoće. I nije lak. Da. Postoji lijep dio samoće gdje ti uživaš u tome da upoznaješ Boga, da čitaš Božju riječ, da radiš na sebi, da se iscijeljuješ, da otkrivaš nove darove koje ti je Bog dao, da ih razvijaš. To je prekrasan dio. Ja sam sad u tom dijelu gdje ja razvijam darove koje meni Bog dao. Gdje ja onak grebem, daj još da vidim. Znaš šta još mi daješ? Šta još želiš od mene da radim? Znači, to je onaj lijep dio koji se razvija. Ima dana kad nije tak lijepo. I to je istina. Znači, nećemo se lagati, nisu sve cvjetići i leptirići. Nisu, da, baš to. Ono što sam ja radila kad bi vidjela dva zaljubljeni par i to, znači ja ne bi išla u očaj, oni su zajedno, ja nemam nikoga, nego bi ja ušla u blagoslivljanje. Ja bi blagoslovila taj par i rekla, ok, Bože, pokazuješ mi ono što ću ja uskoro dobiti. Da. Jednostavno sam se nadala tome. I to je to. To kad uđeš u to stanje, to je bitno. Kad uđeš u stanje, kad ne dođeš, sad su oni skupa. Kad iz tog stanja pređeš u ok, blagoslivljam jer to dolazi meni. I to je ok. Da, i mislim da je jako važno, puno sam u zadnje vrijeme srela djevojke koje razgovore uvijek započinju sama sam, nisam trudna, ajme, ja želim biti majka, pa nema nikoga, pa znači samo u tim pričama, samo su u tim pričama. Da. I to nigdje ne vodi. Da. To nigdje ne vodi. Hajde vidi zašto si sama. Jel? Radi na svojoj oholosti. Malo radi na svojoj sržbi. Radi na tim svojim grijesima. Jel? Pogledaj svoje plodove u svom životu. Jel daješ te plodove duha? Jel? Radost, strpljivost i sve to. Ženstvenost kod nas. Ili smo udaljeni nekom muškom u muškom vajbu i glumatamo da smo frajerice i ne znam ni ja šta. Pa mislim, ja sam sebe neki dan uhvatila
kako vozila sam i uhvatila sam svoju mrku facu u ovom retrovizoru. Mislim si, čovječe, pa ako ja tak stojim negdje i kad mene to tako neko vidi, znači pa ne, ja si ne bi prišla, kamoli neki dečko. I baš sam razgovarala sa svojim prijateljem i on je rekao, gle Marijeta, ja ću prije primijetiti kad sam vani neku nasmijenu djevojku, nego neku ultra zgodnu, lijepu curu koja je da govori makni se od mene. I normalno da joj neću prići. Da, ja sam se ulovila isto, neki dan vozim se i išlo mi je sunce. I onak sam skužila da sam mrka i još sam, ja u prometu baš nisam strpljiva, you know me. Onako vozim i mislim ponosna sam na to jer vozim, ali svejedno sam mrke face. I ja sam se ulovila, ajme, treba mi botoks. Da izgledam pristupačnije. malo da mi se oči otvore. Ne, mislim, to je istina, to stvarno je istina. I kad si pričala o onim listama, ja nemam nekakvu long list, nemam dugu listu, imam nešto što su, znači to su moje točke. To je nešto što mene privlači. To je moram se sjećati sigurno. Znači u momentu kad se ja s osobom više ne osjećam sigurno, na bilo kojoj razini, ja se ne mogu prisiliti. Znači, jednostavno ne ide. Sigurnost, taj osjećaj sigurnosti, iskrenosti. Meni je sasvim ok što nosi. Nemoj nositi preuske hlače. Viš da ti nije ok što nosi? Ne. Znači, ajmo biti iskreni i reći ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ne želim nekim uske hlače. to sviđa. Da, ali, ok, to je sasvim ne sviđa. Ne, preusko ne. Ne. Meni je sve preusko, ne mora i njemu biti. Šalim se. Ne, u onom smislu imaš nekakve svoje želje, nekakve svoje čežnje kakvog želiš. I ja sam jedan period imala maltene nacrtanog lika, ali od glave do pete, iznutra i izvana. I pričala sam s jednom časnom. Znači, časna mene poznat kad sam bila ovolika. I ona mi kaže, trebaš se ti, Paula, moliti da tebi Bog pošalje po tvom srcu. Znači, i tu se moja molita, znači tad prije sam se molila, molim te Bože, daj mi ovakvog, onakvog, daj mi ovakvog, onakvog. Redala 9. Znači, Sveta Rita, brate, znači, je bila na svaki dan. Čak Svetog Josipa ja ne toliko. Više sam na ovim ženskim sveticama kojima se znam obratiti za neke, kao da malo poguraj to. Ali moja molitva u srcu se promijenila iz onoga daj mi ovakvog na daj mi onakvog kakav meni i mom srcu treba. A daj da ja postanem onakva kakvo njegovo srce treba. Znači, taj dio. Daj da postanem onakva kakvu on treba. Tko god to bio. Bravo, to si me odlično sad podsjetila. Tako je glasila i moja molitva. Znači, ja bi uvijek molila Bože, blagoslovi njegovu obitelj, blagoslovi njegovo zdravlje, blagoslovi njegove financije i daj Bože da se prepoznamo. Da se ja i on prepoznamo. Jer negdje sam čula da kao svog suđenu, mislim izabranicu, zapravo sretneš više puta tijekom života. I meni ti je prijateljica poslala prije par tjedana video. Znači prije 2 godine ja i moj dečko znači stojimo na tom videu, na tom partiju, došli smo na taj neki parti, jedan ispred drugoga i niti smo tad upoznali, nismo se tad vidjeli, znači stojimo jedan ispred drugoga. A ja sam molila daj Bože da se prepoznamo. Ali on pripremao njegovo srce i on je pripremao moje srce. Znači da smo se tad spojili, to bi bio lom. Znači to, naša psihička i duhovna razina nije bila spremna za to. Još sad kad si rekla to do liste, znači cure, znači nemojte nabrajati ono što nemate, a to je muža, dečka, djecu, nego idite tamo, upisujte gitaru, engleski, španjolski. Idite na ples. Na ples. Znači, mi smo išli na ples. Meni taj ples toliko fali, Marijeta. Znači, baš mi fali. To ni nam fali. Upišite hajkajte, znači skijajte, ne znam, idite, putujte. Moja prijateljica je otišla sama u Španjolsku s nekom agencijom i tamo je upoznala neke ljude. Svaka čast. Dobro, to moraš biti hrabar. To stvarno moraš biti hrabar, to potpisujem. Znači ja bi svuda bi ja otišla, ali nisam toliko hrabar. Ali to je iskorak. Ne moraš ti biti hrabar. Znači ti ćeš doći tamo i Bog će te u toj situaciji učiniti hrabrom. Ne moraš ti biti hrabra prije.
Tako da, evo, ovo su neke situacije što možete raditi u samaštvu. Da. Jesmo još nešto? Ima tu još nekakvih savjeta. Nemoj čekati da ti netko dođe pa da počneš živjeti punim plućima. Živi puninu svog života sad, kakva ona jest. Bila ti u depresiji, bila ti u najboljoj fazi života. Živi puninu tu koja ti je dana. Jer nemoj kupiti mrvice. Kupi sve što ti Bog daje. Nemoj dao ti je riznicu, a ti ga, ja ću samo jedan novcić, meni je to dovoljno. Ne, daj, koristi sve. Kada dođe onaj pravi trenutak, on te neće odvući iz života koji živiš s Bogom, nego će ti biti produžetak tvog života. Je li to istina, Marijeta? To je istina. Znači, ja sam molila za dečka. Ja sam molila za supruga, nisam molila za dečka. Jasno. Ja sam molila za supruga. Odmah ravno u glavu, do kraja, nema. I molila za to da me čini boljom osobom. I on me čini boljom osobom. Znači, kad ja uđem u drame, on meni objasni da no drama. No drama, no Marijeta drama. No drama, zato i zato. I ja uz njega rastem. Vjerujem da i on uz mene raste. Kako si rekla, da. Znači, on je produžetak i mog duhovnog života zato što molimo zajedno. On ima svoju duhovnost u koju ja ne ulazim, nego mi je drago da ima takvu duhovnost. Nije moja duhovnost. Okay. I to poštujem i uopće ne želim mijenjati. I moja duhovnost nije njegova duhovnost. Ali kada zajedno molimo, nađemo se negdje između. To je dobro. I jako mi je bitno da ne forsiramo tu molitvu stalno. Jer sam bila u jednoj vezi gdje je taj moj bivši dečko je stalno forsirao moli. Mene je to odbilo. Zaista me odbilo. Jer nemam svaki put želju, volju, vizije da ja tebi govorim ono što Bog želi ili ne želi. Samo me pusti na miru. Jednostavno nekad mi hormoni luduju, nekad sam u menstruacijskom ciklusu i ne želim vidjeti seba kamoli tebe. To ugrišu te. A molitva mi je Bože daj da nikog ne ubijem danas. Evo, to mi je molitva, razumiješ? Dobro je da nemam dozvolu za nošenje oružja. Kažem za sebe i za tebe. Nekad si stvarno mislim, Bože hvala ti što nemam dozvolu za nošenje oružja u određenim danima. Baš si nekad mislim, Bože, znaš i mišlju i djelom i propustom, ali znaš, to je evo baš ja imam odličnu psihoterapeutskinju i ona mene pitala jer pratim svoj menstruacijski ciklus. Jednostavno hlodo ne. Meni su menstruacije redovito, živim čistoću, već dugo i šta ću to sad pratiti, jel? A on meni kao, pa nije ti to samo zbog djece, nego samo da vidiš u kojoj si fazi. Znači folikularna ili ne znam nija koja, da vidiš kad ti je kad imaš požudu. Znači nismo nenormalni. Jednostavno to su hormoni. Znači, jednostavno u ovom, prije ovulacije, jednostavno nam se tijelo priprema da primimo spermiji, da postanemo majke i znači da mi treba požuda, da mi treba taj nagon. Jel? Znači mi nismo nenormalni, nego jednostavno nam to hormoni rade. I meni čak na toj aplikaciji kao, ja sam sad u toj fazi. I stvarno je. Znači, živjeti čistoću u toj fazi je jako teško. I ja to kažem svom dečku. Znači, ja sam sad u ovoj fazi. Znači, sad nas možeš spasiti ti i Bog. Jer ja padam. Ali onda je on tu jači. Onda kada sam luda, kada blebečem gluposti, kad vidim da sam da bi ga, znaš, za sve se hvatam. Znači, onda se moram smirivati. Znači, Marijeta, znači, ajde, okej. Šta te sad to tu povrijedilo? Šta te sad, je to realno? Je sad vrijedno da ti sad radiš tu kao neku svađu ili ne? Tako da, evo, znači, u to vrijeme dok smo same, proučavajte sebe. Znači, jednostavno, ja sam sebe proučavala na hrani. Znači, koju hranu jedem, kako se ponašam. Znači, jesam li anksiozna, jesam li depresivna. Znači, izbacila kavu, izbacila čokoladu. Se ti ajme, ti ne piješ kavu već 2 godine, koliko? Da, i više. Znači, dobro, ja sam sad vegan, ali ja sam se jednostavno, prije nego što sam postala vegan, znači izbacivala i malo po malo stvari vidjela da ja nisam napuhnuta, da mogu normalno disati, da mogu normalno spavati. Znači, evo, radimo na tome. Onda sam vidjela, čistoća nije samo da se ne seksamo. Čistoća je moje misli,
moj jezik. Tako je. Znači, jel ja stalno klevećam nekoga, ogovaram nekoga, jel psujem? Znači, Nije kako je moj nečisto ono riječnik? što ti ulazi nego što izlazi. Ja sam neki dan sam nasmijala neke cure, nisam znala da je to tako smiješno, ali gledala sam prije nego što sam ušla u vezu, gledala sam 50 nijanse sive na Netflixu, ali sam preskakala ove seksualne dijelove. Jer mi je trebalo nešto jako romantično, razumiješ? Tako romantično ponaša prema njom. Ne, to mi je, to je baš, to je fino, znaš, to je fino. To je baš, ja sam ga nedavno gledala. To volim. Čak mi kažu ljudi da me ličim na Keira Knightley. Na taj film misliš? Da. Tako da evo, znači ja sam sebi isto proučavala. Znači, ako ja sad otvorim laptop 10 navečer i točim si deci vina i tražim si neki ljubić, znači šta se događa sa mnom? Ako to radim 1, 2, 3 dana, ako to radim 2 tjedna, tu je već alarm. Znači ajmo raditi, ajmo više čitati Bibliju, ajmo više moliti, čitati literaturu koja ne potiče na to, družiti se sa ljudima koji mogu imati intelektualne razgovore. Da, to je sve. Baš ovo što si govorila, proučavati svoj ciklus. Neke žene nemaju pravilan ciklus i jako se bore s tim. I onda najčešće što neki ginekolozi znaju preporučavati su zapravo hormonska terapija ili ono što svi popularno zovu antibaby pilule. Postoji stanje gdje ti zaista treba hormonska terapija, to je druga priča. Ali se može probati izregulirati taj hormon, znači može se izbalansirati hormonski dio, znači cijeli taj ciklus, se može iskontrolirati, treba se samo pratiti. Super stranica i super žena koja to kod nas radi na jako prirodan način i ona je za to prirodno planiranje obitelji i zapravo puno žena pomaže da ostanu trudne. A to je fertility care. Žena se zove Ivana, znači prvo prekomična je i super je i ja ju pratim, mislim ja ju poznam osobno i pratim ju i baš na njenoj stranici dobra videa. Ona objavljuje kako pratiti tu metodu. Kako pratiti svoj ciklus, kako prepoznavati u kojem si ciklusu. I super je još ako ideš na terapiju uz to sve i onda se točno možeš to što si rekla povezati zašto mi je sad ovak, zašto mi je onak. Jer ne mora biti točno 14 dana, odje to i to. Ne mora biti, nekome je drugačije, zato što nismo svi isti, a i s čim se sve hranimo, hormoni su nam katastrofalni. A ova moja aplikacija zove se FLO. Roza je. Da, Flow. Flow je dobra. Ok. Svašta smo mi ispričale danas. Za prvi put mislim da smo ok. Misliš? Da, jesmo. Okay. To će nam cure sigurno potvrditi. Ja se nadam da neće. Da, mislim da smo ok za prvi put, da smo malo otvorile naše neke teme koje ćemo obrađivati. Gdje ćemo se malo smijati, malo ćemo se glupirati, malo ćemo pričati ozbiljno. Iznenadila sam me, jako si duboko danas pričala. Nisam to očekivala od tebe. Mudrice mudra. To je kad uđeš u tu zrelu fazu, dobiješ boyfrienda. Ajde reci mi, prestani gledat, Paula. Eto ga, ekipa. Samo bi vas htjeli ostaviti za kraj sa nekim kratkim natuknicama ako vam ikad ostane. A to je pravo vrijeme nije kad si savršena, nego kad si voljna rasti. Aha. I da, možda još nisi pronašla partnera, ali to ne znači da si zakasnila, samo si na drugačijem putovanju. Sad bi ja rekla put očaja. Tuge, jada i čemera. Niste na tom putovanju. Šalim se, ne. To su samo, vidiš, a bile smo na tom putovanju. Pa ja sam bila na tom putovanju. Apsolutno. Ja sam sad, to je moja faza ciklusa gdje sam ja sad u toj fazi očaja. To je doslovna faza ciklusa. To traje 2 dana. Bear with me. Yeah. 2 dana. Ma i kad ste u vezi možete biti u očaju tak da nosi kiriki. Da. Dobro, ovo ćemo izrezati. Nećemo baš mene prikazivati toliko očaju. I'm not that desperate. Nećemo reći, to je baš realan prikaz i mi snimamo ovaj podcast zato što smo realni i želimo govoriti realne situacije, ne želimo ništa uljepšavati. Tako da sve ono što vas tišti, mori i što nemate snage izgovoriti svojim prijateljima ili nekom drugom, javite nam se, mi ćemo izgovoriti. A i naći ćemo rješenje za to. Nema problema. Ok, sramotila sam se prije, sramotit ću se i dalje. To je to, ekipa. Nadam se da vam se ovo sve svidjelo. Da ste nas jedva dočekali, da ste nas, Bogu hvala, dočekali. Ja se nadam da se vidimo nekad uskoro. Kada? You never know. Ili ono što bi rekao Isus u Chosenu. Soon. Evo, pratite
Paulu Garić na Instagramu, Marijetu Martić na Instagramu i i vidimo se, gledamo se u podcastu Date s istinom.